aitzina. Pitzen Arruza Ailajoko politikan jardun zuen hautetzi 50 urtetan. Tartean, Euskal Herriari laguntzeko baliatu zuen kargua. Menangele Lustondo kazetariak berarekin hitz egiteko parada izan zuen. Apai? Ama gerekak etorri zen, haitxe municipaletek, eta lehenengo ikusi den elkar, han Idahoan. Bai, denak eskaldunek, da euskaraz ikasi lehenengo. Amerikanu inglesi ikasi orduko. Boisatik norteraz, da urunga urtien, kerin. Kerin bisheen ordu. Da arek lanaimen ango eskolaka. Besala nire aitzeri berbaitzit zien da zen. Bide izan ona tortuko ba, hemen egiteko, hemengo maizu xeteko. Ana zinitzen bai septembrien, eta gero Dezembrien zazpizian berrota baten, eta Japonek ataka joan Pearl Harbor. Niin kerin on izan, eta etorsan Katxanetik sandali. Katxanet, bai. Etorsan Joe Goikatxia, lagun bat. Goikatxia, zwan Naidu Sioux political citizen and legislature in South Dakota, House of Representatives. Humielten, morgen maten contra. Ustedoten, vi kan inte ta in Joe Goikatxia. Det bästa var så att ta sin, bästa morgonen var bra. När det sedda, satt en hon är mer så bra. Ustedes mer så. Men what I see you in the election, House of Representatives, and I was saying something. Okay, hang on. I'm going to ask about the University of Texas. Lever semitorsan, så ni hajjusan lekun, ama hajjusan lekun dondis, men gerikan skolus akon. Emengo hentie, emengo hentie sin syödä, emengo hentie onenaleva. Etorri misu ikusten, sinestutteko. Eta etorri zinen? Bai, urengurtien 71-ian. Originsan 70. Irutamarien etosan jo, dude semia. Da hungen otamaikan. Etorringen noa. Donostien. Hotel Montegello. Asen hungen nedan maskita bijok. Da etorsian henti geokusten. Gobierno Vasco. Kamotik van San, Kamotik, Francian, vooral in, eigenlijk in soorten serpasatna, ne bij Euskaras, die van de bij Euskaras, Boerenhuis, nee, lagen nu, zeg ik weer, lagen nu. Ordenatie is, nee, lagen nu, zeg je. When I said to the legislature, the C-71, the Secretary of State, he said, Secretary of State, the Indian Pablo that 1972, outside when the legislature in Pasateco, Isatego, Presidente, Isar Pasat Nanaman, Skeldex, ein Charto,
egin daula tratamentua, onik frankotarrak. Eta kantoetan ikusten du, kantoetan onik Guardia Civil, euren machine gunnekin. Eskalazen hori ikusi, euren errezen, eskalazen, onjo frankotar polizia armakin, Eisenhower näivän Euroopan basic defensive. Aitike motsien diruek, nek joten es geiso moteko dirorik frankori. Eskalanek ondo tratoartien. Esparve Franco eskalan ondo trateu dirorik geiso es geiso moteko dirorik. Eta passe dana. Tota, dana gewoon botu bai. Eentje. Horixe, ez da egin hentik hemen esaten du, horrek ez da bula abantako luzero, hori sozialistak eta Pepe da txarena. Pepe, ara frankotarrak, dira horrek. Obama diferente xego da, pensato, nik uste da. Obama ez dala Holland gerran sartuko. Lehenengo dana ikusi hartzian, danan hartzian, munduko sekakin, zer deretsutel zen, lehenengo dialog euki, da esotu alkar, da baki gerran egun horretko, gerran egun da berandu da, too late.